今天是我们妇女主日礼拜，那我们一起来动一动我们的双手，来赞美我们的神。阿妹吗？阿妹。好，来，第一首我们唱来，先唱一切歌颂赞美，这是每一个人都会唱的一首歌，朗朗上口的一首歌。那我们来，不要吝啬你的双手，我们一起来赞美我们的耶和华，主耶稣，我们的上帝，我们的阿爸父神。阿妹吗？
一样，有你，我生命在变亮，有你，我不害怕困难，有你，我有满足的喜乐，我在深处里求告你，你在天上听我祷告，你是我坚不必能说，我赞美你直到永远。太阳还在，月亮还在，人要敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。我再一次。我生命都一样，有你，我生命在变亮，有你，我不害怕困难，有你，我有满足的喜乐。我在深处里求告你，你在天上听我祷告，你是我坚不必能安说，我赞美你直到永远。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你直到万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。现在我亲眼看见你。哈利路亚，阿门。接下来把时间交给诗慧。老师啊，老夫啦，平安，平安。我的拉比哇，小巴龙啊，比起中岸啊，亲嘛。请预备你的心，把你的手机关机音，预备上帝在你心中。阿里嘎摩多。Lusa Amatelu Amasa Diaken Asnika Beekuku Tanzan Aken Daimadu Ayati Yesu， 因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。
怎么了？卡查里奥马布拉，奈达桑迪卡362首，儿童起立来赞美上帝，圣诗362首。慈悲我们天父，孩子们满心感谢赞美你。今天是颂扬主你的圣礼的日子，也是我们今天父女纪念主日。求主耶稣纪念我们所有每个人的摆上，将今天的聚会从开始到末了，都有主你的圣灵运行在我们当中。感谢你，祷告乃是奉靠耶稣基督的名，阿们。阿们。经文在圣经28页到31页，请我们姐妹起，弟兄进。阿里来，阿里，乌里斯那巴拉巴根多斯马斯，乌里怎么了那个多那么三巴拉巴斯啊，他的米纳鲁。万事。在圣诗我们的28页到30页，经念16。那我们再来一次可以吗？好，女生我们再来一次。乌里斯玛巴拉巴阿根多斯马斯，乌里怎么了阿根？Wah, namasan, kalas, nadan, minadu. Siha, kata, aku pasai imadu, sa penolongi, aku satuan anak. Mas.
Idolari, Tua Pasla Sotakai, Sosok, Ibarat, Semusuh, Tua Nama, Mama, Kapitan, Kawasan, Kainabu. Semupu ka Sishu, Itua Yohani, Usapuru Sunatan,
伊甲pada terus satu satu siwa样。上帝的话在约翰福音20章1至3节，8到9节，主语是董秀兰姐妹，国语是林鹤萍姐妹。Contoh nama solat anak dua sini dua acilai. Baik, berkat asmatai Simon Peteru kata jual macili anak sini kiribat alabat sini Yesus salah-salah. Sa ibu yang madu inilah anak masih bukan ina sama-sama doa ada mulai lain. Saka ini kamen kembang tu bininu ayai. Malubai masa doa bukan dari Peteru kata doa macili anak salah-salah di Yesus. Doa-doa azua Pak na tay sangas kemalu ni ruban masjid salah semangat kita ka pacun nama masalul anak ayat tua ya madu inyanga ka kemam jua talukan nazwa rincikan itu sisyu tu telah membalut di Yesus kemasih tua nama saya kecuali nak semasa.约翰福音20章1到3节，周日清晨，天还未亮，抹大拉的玛利亚就来到坟墓前，发现封住墓口的石头已经挪开了。她赶快跑去告诉西门彼得和耶稣所爱的那个门徒说，有人把主从坟墓里搬走了，不知放到哪里去了。彼得和那个门徒听了就出去往坟墓那里跑。8到9节，先到的那个门徒也进来了，看见这种情形就信了，因为他们还不明白圣经上有关耶稣必要从死里复活的话。这是上帝的话。Puri ba dan Yudi Linggu Asu Babayan
正道、坚信到底的福音，我们由一会牧师为我们分享。Dapat kita mempelajarinya. 不明白经文所说的复活。ini ka ana lemanuai toa si mi aibu toa si siu patala membalut。我们今天看的这段经文是细数耶稣被钉十字架、死亡之后所发生的事。Aitu sinubuah kai nuazmas kemlang itentu taucikel atau itai bilik atau pinatayan ani Yesus itu jiujika。在星期日的清晨，摩大拉的玛利亚是最先来到耶稣的墓前，她发现这个坟墓的门口的石头已经被挪开，她匆匆忙忙地找到彼得与那个门徒，并奔向这个墓穴。首先，彼得先进入这个墓穴，后来那个门徒也跟着进入。那个门徒就是约翰。当看见这个耶稣的头巾没有跟这个麻纱放在一起，是卷着的，放在另外一边，他一看见就信了。Doa ini ciu teman-teman, Aisyah是Magdala ati Maria sama-sama sama tua lubang di Yesus. Baik pacun di madu tua lubang. Azua ipaling acilai tinuku ana pasikomat. Pakilimu ati madu akipakim tai pitilu akatajua marcitil situ ani Yesus. Sa kecepelip sa pulubangan semangas di pitilu letalat atau lubang. Au azua macitil situ aki tabilin utak. Pepatsun atau sibin sini pelip atau ulu ni Yesua ini ka timbel katua ma kedeng maka lilau dinutelut pina kitu kuda Pepatsun di madu tu nama itu su amasaru anak。所以玛利亚看见坟墓门口的石头被挪开。他心中只有想着一种可能，就是哇，尸体被移走了。他当时无法理解复活，那信心呢也被这样的一个悲伤所遮蔽。Baik kapatsun di Maria ataichu acilai atinuku anak balung ni madu masan mitan asakamaya akinamnam ani madu maban azua balut ani Yesu apina sekomal anak ayaya. Tua ini dah ama kaya akan lanti madu tua patala membalut. Aichua sarwani madu kamayan anan na mapa selem tua au. 所以当玛利亚找到西门彼得和耶稣所钟爱的另一个门徒约翰，告诉他们说，有人从坟墓把这个主移走了，我们不知道把他们放在哪里。Manasika magatumak atay pitilu akatajoa akina layan ami Yesu asitu. Pasmalaw atay amado amaya tutsu. Apina sekauman anga anwa caw-caw ti malalay. Akamasitua lubang. ini kamen kemlang tu pinasaino anga timadu animadu ayah。所以这段经文我们看到的是，指出了他们门徒看见坟墓没有耶稣的身体，他们看见整齐放着的麻布，但仍然不明白经文所说的复活。其实他们已经看见了这个证据，仍不会解读。门徒因为看见这个不明白的状况，也显示了这个门徒们属灵迟钝的一个困境。Baik, Aisyah kai itu sisiu, sembet semalam, pacun tiamadu tu nengka anga kina cawa-cawan ni Yesu itu lubang. Sapacun tiamadu, tua lingua pizua malaka maketeng makalila.
Lakwa kamayan ini ka pulinga-lingaw tua patala mabalot sinibanchi ito sisyu. Kumali napatsun ang tiamado tua namasano pusyu. Ini anan kakamulang tua pacugan. Wito na patsun situ lakwa ini ka na lemaluay taichu sinipatalaban. Makalang to segaru asaluan anyamaru， 所以这一切的发生的时间是在这个清晨，但天还没有亮的黑暗中，这一段时间是最黑暗的。那在这里的黑暗也不单单是时间，也更象征着这个心灵的一个失望，因为不明白神的计划，看起来信仰是失败的。看不见这个盼望，门徒这个时候是活在这个恐惧、误解与黑暗中。即使看见了，也尚未真正相信复活。By aichu mapacung ka Maria, lakwa kalabalaban, itu selema-leman, ini anan ka semetas. Aichu seleman ini ka amin jikang si ayah. Sini kelang tua sudaman baru. Sa ini ka na lemaluai tua kikaku jelas. Aichu saluan amaru namasan atakarut asanuka pusamalan. Ayat tua amalakasitu itu lakutan, itu dilikan, ketua selemanan nimatu. Kumali minata apacun. Ini anan gemla masaluan atau mabalut sisi dimadu。所以我们有时候可能在神的作为我们是看不懂的，以为就是神不在。Itu ini ka linalulayan luayan atau kinudan cemas saneka cemas ayah akinam。我们是不是也会像玛利亚一样？可能被悲伤或是问题来遮蔽了眼睛，因为人生的黑暗清晨太多了。我们可能面对失去我们有疾病，我们有压力，我们在祷告中好像没有回应，那神的作为看不懂，看到情况以为是神不在。那么iten tay Maria pina Sleman amaca talimuzagan katua mundai. Ayah tua ata kinai kacawanan mataleriau ata sisebung selemanan itu uli madeliau. Izuanu sisebung tua mauli nemanga tua satuan katua satalungan. Izuanu matu nakanu sinitebela atau ata inuli. Izuanu ini katana kelam tua kinudan noa cemas. Sana kan no cemas nakizang ayaya itana kinam。所以如同玛利亚，我们也常常在痛苦当中，可能产生了一个错误的结论：主不在了，是谁把他移走了？是神是不是离开我了？Namanya ataichu ati Maria, no itu ata siselabai, izua pasali-sali ata sikinam-naman atau ini angaka nakizang malalay. Aki binaikan angakan cemas, ayah kinam。所以我们也像门徒一样，我们可能会看见了，但是不明白。其实我们看到许多上帝的恩典，但仍然不相信神会带领我们走出困境。神其实也应允了我们许多的祷告，神也保守过我们的家人，神给过我们的是超乎我们所求的一个恩典。但是我们可能仍然常常在怀疑当中，这次神会帮助我吗？复活的大能真的会领导我吗？Namanya itu utatua mereka situ ni Yesus. Nakatsun anga lakwa ini ka ana demaluai. Pai ana demau kau iten tua amatalelia sini aku mango anwa jelas. Lakwa kamayan ini ka masalu atau atimnia iten apa patakul atau ata siselapai.
linawi ata inuli. Linakaban ato ata sini papumangoan na jelas. Sa ijua anan maliglig tu tutsu aki uli pusalatan akan na jelas. Picul kemasi magarut aki uli si pakizang tanuakan ayaya kinaminan。在我们的信仰当中，我们也可能都活在这个天还没有亮的时刻，我们常常处于这个黎明前最黑暗的时刻，等候却焦虑，盼望却看不到。我们认识真理，可是却无法理解。我们也经历了像门徒一样恐惧、误解、黑暗，信心常常停在看见了，可是却不明白的一个困境。Itu saluan, talakan sesepung tua ini anang ka kemalau, ulan kalebelebat. Isu itenu itu tala selemanan itai sangas tua liak. Sa takalebeleba sana barisaket. Nama pujangan lapua ini ka pacucun tua kilibang na cemas. Kemlang ten tua kaulitana tulu lakwa ini katana nama ana lemaluai. Nama yang ten uta ana sisalibat atwa lekutan. Tua liglikan aka tua selemanan. Pai aitua saluan akamayan ana sezeger itu ana kacun lakwa ini kana lemaluai. 所以神看重的是在黑暗中仍然寻找他的心。Senampajangan atau balung cemas, tajua itu selemanan, kemayan, kipakikim,带madu。复活的清晨临到，黑暗中寻找的人，玛利亚天还没亮，她就开始在寻找主，而神也让她第一个看见空坟墓。后来更是让他成为第一位看见主复活的见证人。从这里可以知道的是，神他看重在黑暗中仍然在寻找主的心。Alia noa mabalut, aladeku semantua kipakikim, itu selemanan cau-cau. Aitu di Maria, ini anan ka sementas ini anan ulat berlebat. Pipa kikim angato malalay. Pai timado sangasan pina sunan cemas. Tuan neka anganu balut lubang. Sama ketimado namasan sangasan akasi tu mabalut anga malalay. Pai kemasi maza amakalang tu nasman pajangal atau baru macemas tarzua kamayan kipakikim atau selema-leman cau-cau。所以我们是寻求生命中的福音，还有呼召。Kipakimi atau na punakaleba-leba akai katwa sintaul cemas。那今天的经文要告诉我们什么呢？还要告诉我们的是，即使我们在软弱当中，神仍然能够用你。Itu suakai na cemas ki anama sipas malam-malam tanuiten. Akai apa semalam tu kumali ana balut itan cemas kamayan uli sengkal tanusun。你可能正在处在这个人生的清晨前的黑暗，当你可以像玛利亚一样，仍然在寻找主，神也定会让你看见，他已经在动工，神也会在你的黑暗中带来曙光。Pada maksud tu itu selemanan, nuasu kina ikat sawanan. Lakuan nu namanya asun tai Maria ana kipakim atau cemas. Cemas talasun papatsunan atau kipu sensengan anga ati madu. Kipakikim atau malalai selema-leman cau-cau. Tala sesebung atau
Pakisumali apicul akamasi tua ana membalut no ayah tala sisibung apimadu atau apicul akamasi tua membalut malalai tala sunaan papayan atau citas anu cemas istua asu sisibungan selamanan。当然，这是你对神有绝对的信心，因为我们知道信心的来源是因为相信神，他有丰盛的恩典。大家还记得希望女儿得到医治、信心很大的迦南妇女吗？她的要求面对了耶稣的沉默，门徒也鄙视，想打发她走，甚至耶稣所说那些。听起来像是拒绝、歧视这个妇女的话，这个迦南妇人她一点都不在意，因为她相信神有丰富的恩典，只要集中一丁点给她就够了。Kasijuan saluan ayat tua masalu tua cemas mana kasijuan manguan akitan paanan ananta zoa sekanan babayan salida tua maputsimen alap babayan animadu. Kakitsibungan atau ini katemlai ani Yesu nuka takayan. Ketua sinanega salah-salah ani Yesu sauli sain di madu. Lakua ini ka pinibalong ani madu. Ayat tua kemelang di madu tua cemas tu mabalu amangoan. Kumari kali-kali sipangat atai madu. Talaki kang sen amat。所以，一个母爱她所生发出来的一个信心，使她可以突破这个族群的偏见，忍受了沉默，忍受了拒绝，并使她听见耶稣言语之外的同情。所以，这位妇人带着一种勇敢的爱和对祈求者的一个信心，也相信神有足够的恩典，能够医治她痛苦的女儿。她得着了耶稣的称赞，也翻转了她女儿的生命。Termasuk tua kilibat noa kina sa sembut asaran. Ini ka asinan tak ala-ala di madu. Lapua na ki adil apai na kemauga angatua salaleselan anwa cemas. Kemelang di madu tu amin na cemas mana uli amakaya aku cemel atau ala di madu. Kabil anga jengeren ani Yesu asaran. Ni madu sa mapaseering anga ala babayan ni madu， 所以也愿今天看见主复活第一位见证人玛利亚，而且以及这位迦南妇女的一个信心，鼓励每一位弟兄姐妹们，我们所信的神必定知道你的难处，其面对目前所要面对的挑战，带着谦卑恳求。你的信心来求。Ulatan makaya agama situasaluan anai chua sangat-sangasan apacunto mabarut anga amalalai ati Maria katai chua se kanan babayan agi papupicul asu akinasalu cemas dalam kenangan asu siselapai akatua gilinga minta tekui giam。因为神的话告诉我们，我们应该大胆的来到上帝恩典的宝座前，好领受慈爱和恩典，也作为我们及时的帮助。Ayat tua kai animadu maya tuju apa semalam tanwiden manasika ula inika tena apulakutan asemanda ayat atau namasan palabas ilatan anwa lupa seeli-eling na cemas. Tua ta sikaugaban tua kilibat katua ana pakisumali paseering tua ta sisibungan anga tua siselapan。所以，让我们每一位都能够从这个黑暗走向信心的晨光。今天上帝的话也邀请我们要从恐惧走向公开见证，我们要从这个误解走向信靠。
我们要从这个黑暗走向光明，我们要从这个看见走向相信，从不知道神做什么走向经历复活的主。复活是在你最看不见盼望的时刻可以临到你，使你在黑暗中仍然能够相信。Uladan makaya agamasitua sedemanan pasatua cetas noa saluan asisyu kemal tanu itentu nakamasitua lekutan sampai akasi atau mahelai kemasitua ini karena lemaluai pasatua kipapalangas kemasitua selemanan pasatua ulalan kemasitua kacuna pasatua masalu kemasitua inika anak kemlanga pasatua sesebung tua nama balut malalai mabalut no ayah mabana itu dalam ika mapacunan aku sangalan alateku semantan nusun aku sangalan tua ta sikakayan anas kakejeng asaluan itu zem 所以弟兄姐妹们，在我们的软弱，在我们的失望，在我们的困境，我们依然能够坚持相信到底吗？Labetek amapulat itu sulundakan sulaman ketua siselapai aki uli kemayan sun patudur atau su saluan apa temantes di Yesus Kristus， 我们一起祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，在我们的黑暗中带来复活的光。虽然我们常像门徒一样害怕、困惑、看不懂你的作为，但你仍然在我们生命中默默工作。求你把看见就信的信心赐给我们，在面对家人、工作、生活挑战时，能勇敢地跟随你，信靠你。愿复活的主使我们心里刚强，使我们在黑暗中能寻找你，在困难中能抓住你，在生活中活出你复活的盼望。Kiong amantu membalut amalai, tuanya balung kinam-naman, sanya ki kakayan, ki pakim tanusun, seleman, tua kemudan, ituannya pasangalan. Nama kayaman kita tas tanusun, sa nama kayaman papatsun, tua pasangalan, tak kemasik tua membalut anga malalai. Anya inuli apinakatua tanah makaya amat saya angadan malaleng ki aung amen. 好，大家平安。我们要分享一个影片给大家。我们妇女团契在去年一直到今年所有的照片跟影片。在
去关怀有需要关怀陪伴的父母。在75周年，我们的妇女会制作我们的花环、手链，还有我们的额花。那我们要彼此来做造就。你看自己拼在里面哦。我扶着你，你陪着我，在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们。加油的力量，凡事都能做。这句经文也是在告诉我们，不管我们在什么样的情况之下，都要靠着基督那加给我们的力量，忍耐并知足。心事完全交托。
感谢主，任何一件事情在神没有难成的事。我们请安报告，我们派我们的妇女中会的部员，我们的丽霞长老来做请安报告。好，所有的弟兄姐妹平安。今天我代表台湾中会妇女事工部的部员这边跟大家请安报告。首先我要谢谢在昨天的妇女的公导日跟人才培训，我们北教会来了好几个姐妹真的很感动。那在这边替部会来跟大家说声谢谢。那我在这边接着要跟大家报告我们妇女事工部的一个事工。好，这个是报告的大纲等一下会跟大家介绍一下62届的我们妇女事工部的干部以及总会跟中会的事工。好，我们今年的顾问牧师是来自我们内文教会的邱秀妹牧师。那我们的顾问是去年的我们的部长何玉平长老是新路教会的。那今年我们的部长是我们马家区的中村教会的淑芬执事。好，我们的副部长是撒卡兰教会的台一奇执事。那我们的干事是朱新宇牧师。那书记是北业教会的丽霞长老。会计是世文教会的小文长老。出纳是恒远教会的慧芳执事。其他的部员包含有朝元教会的戴高米拉长老以及德文教会的玉珍执事，还有我们大同教会的美爱长老以及中心路的美花执事，还有鼓楼教会的春梅长老以及南市教会的雅玲长老。好，我们今年有很多长老的生力军感谢神。好，接着是报告总会的事工。这个是我们今年总会跟中会的事工。好，我们快速的浏览一下，或是帮我到下一页，再下一页。好，我们看一下我们一月份已经完成了一个总会的一个人才培训。那接着今年在3月，我们也陆陆续续包含在昨天的公导日，以及现在各教会陆陆续续在做的纪念事工纪念主日那还有一个6月的时候有一个很大型的，就是庆祝母亲节活动，大家记一下6月13号。那还有一个是总会的全国的一个灵修营那接着还有就是我们中会一直在推动的就是关怀事工，以及各区联导网的祷告会，这个一直在持续从去年开始。那在下半年度呢，我们还有10月份。就是我们中会的80周年的系列活动。那11月是我们62届的年会。今年跟以往不太一样的方式，就是说各教会要在10月以前要完成所有的干部改选，为了要配合总会妇女事工部所以今年的运作模式有一点点改变那有一个很重要的就是我们从去年就一直在参与兄弟事工部的5饼2鱼。他们到各教会去做修缮的部分，这个也是我们去年妇女事工部也一直在积极在推动的一个事工。好，那在总会有一个蛮特别的一个事工，就是他们为了要支持跟响应，就是有关性别公益的这样的一个事工，就会在每个礼拜是会穿黑衣服来去支持这样的一个运动跟一个事工好，这个是去年。在去年总会办理的一个全国人才培训所以都是穿黑衣服的，然后一看就知道就是那个总会办的活动。好，下一张，这个是总会的官网，如果姐妹们有兴趣，自己进去再看一下，浏览一下。好，接着我们看一下我们台湾中会妇女事工部的事工。好，我们妇女事工部大概有几个核心那包含我们的灵命的更新以及深化的维生，我们希望能够透过新眼光，还有人才培训以及家庭祭坛，那还有就是转化社会与灵性的重建，这个我们希望可以透过一些课程来帮忙我们的妇女姐妹。
那再来在信仰的记录跟传承的推动，我们也希望推动的是全家归主，以及怎么样去记录我们妇女的一个见证史，这个也是我们今年想要推动的一个部分哦。那再来就是支持各项的一个奉献哦，包含宗会的宣教基金，还有宣教大楼的一个还款的奉献，以及妇女很熟悉的100%的奉献。那接着后面就是我们今年一直在持续要推动的哦，包含我们的纪念主日母亲节活动跟妇女会的年会，那包含还有我们关怀讲真跟5饼2鱼的施工。那这边也要跟大家说明一下哦，就是说我们每一年在办的各项的活动里面，我们的这些奉献都支持哪里？就以100%来说，我们其实是支持我们妇女施工部的人事费用以及我们总会的施工哦。在去年我们就开始在总会里面，就是每一年有12万这样的一个奉献来去帮忙我们的总会哈。那接着是妇女施工部妇女的纪念主日以及会长的联席会，还有查经引祷告会这些奉献是来支持我们中会妇女施工，以及我们的关怀小中跟宣教大楼的一个还款的一个施工。好，我们也帮助中会来推动宣教基金，所以这边也期待就是每一户每个月100块来支持小徐教会跟南乡跟都市的一个宣教，那希望可以透过家庭祭坛来支持，来不断的为这样的一个施工来祷告。好，我们纪念主日是从1996年发起哦，所以我们希望可以透过，就像今天每一年的妇女主日一样，都是妇女来参与在每一件的一个服事里面。好，去年我们也开始来推动这个各区联导网的一个祷告会，所以等一下我们可以看一下各区办的情形哦。这个是狮子区，那这个是横板区，这是马家区。还有三地门区，还有中区。那除了这个呢，我们去年也开始关怀角中哦，这个大概也是从我们的妇女姐妹她们所提的需要了哈，因为像有一些比较小型的教会，她希望我们妇女施工部可以去关心她们，所以在去年我们也到了很多的教会，包含路恩、新社、三光跟龙园嘛。那龙园教会好，在都南就是恩典教会，这恩典教会是2个教会合并的哈。好，那横办就是旭海。那再来很重要的就是跟兄弟施工部合作的5饼2鱼的施工哦，这个也是每一年妇女施工部会有7万块的一个经费来支持。那这些经费都是来自于各教会的各教会的妇女姐妹们所奉献的。好，那这个是我们台湾中会的官网，所以姐妹们有空也可以进去浏览一下。好，所以我们期待就是有一个核心理念，就是同心同行同进。不单单是总会，也希望在妇女施工部跟各教会的姐妹里面，就像齿轮一样，我们要彼此去做连结。我们希望能够达成这样的一个核心概念，好，最后我们也希望能够透过大家的祷告，今年是台湾中会宣教80周年，有一系列的活动。那再来是为今年62届的妇女干部还有部员们来继续摆上。那最后为各教会的所有的姐妹，我们知道我们的姐妹都身兼多职，我们怎么样来帮忙我们的妇女们在工作、在家庭、在服事里面，怎么样有一个平衡点所以有时候不太容易，但是我们真的希望在座每一个姐妹能够为我们在座的弟兄姐妹能够继续为我们带祷姐妹是妇女在教会是一个很重要的一个力量就像上个礼拜在野山教会分享的。如果一个教会里面没有妇女的，或许真的这个教会可能会有一些蛮孤单的，也会觉得怎么会没有妇女的身影在其实有妇女，不管在家庭也好，或者是教会，其实它是一个很重要的角色。好，以上报告，马里很深入。周报里面有一个红色的红色带就是我们妇女纪念主日，但是如果支持我们的妇女中会
帮护理中会的奉献，就帮我们奉献。报告到，有哩因为是报告到第14，家己温雅玲姐妹，那一段184首。Tutua ada magana tua nya kininta babayabayan ta hujikai ana paragaza na 非常重要的时候，不mani mani amen， 不正正他们嘛在打扰等事，那么有的那个嘛他们在查给你samulan， 在查新疆啊，紧紧，我的报告到等事，干嘛什么babayang su。Isu lang na pabay tanya picture tanya辛苦itaya tanya是主啊，我们谦卑顺服在你的前面，在你的面前仰望你。主啊，我们将这一切辛劳的所承受的恩典献上感谢，也让我们丰富有余，因为你说凡信靠你的将得到你的力量。阿门。阿门。巴斯马老第春花指示。Ini biliran na sama-sama kita kepinan. Kita sudah kawai suata coba. Dasar saya ni ciu, pertama ada Tuhan. Untuk begini nama Rihai zaman tege atau mansiba. Tinggi sepatah 7 kulai atau 50. Pasangan suka ke Rihai ari ciu, mereka sesuatu yang inuri juga mantap aku mantap. Itu kai mantap aku mansiba. Ni ciu aksi juga mantap aku mangunam. Juga sisia masipat juga matanya daga masiki. Tinggi
7个。那pertama berhubungan 超过标准，一个嘛低度pertama murid di terima长老termasuk 好青年团契马出之后星期六晚上我们比较tak keluar besar tinggi unmedai atau sepada bahkan ni cium rumah喂，你去嘛出去后，你知道吗？他不知道怎么弄的，停电不准。Dari hai, isi kopi, kasih dia ribuan, itu aman, tak perlu teman pitu. Ni kopi, kasih dia taruh di bas, itu aman, tak perlu teman siapa. Saya kopi, kasih dia babakan, musuh, semingguan musuh, itu aman, tak perlu teman sidi. Ni kopi, kasih dia pabrau, itu aman, tak perlu teman teruk. Ni kopi, kasih dia selarian, itu aman, siapa. Kemudian Nabi Haya di penudatan itu agak dilihat itu amat itu puluh atau masih lah. Tapi cuma waktu tinggi. Ekor pakatwa mui kuan itu amat dosa puluh atau lima anak tinggi itu pataulah terlebih 90. Guru cikin itu amat tak perlu atau masih wa unmarau siwa kujur atau lima dah kasih tinggi itu amat tak perlu atau masih pat urau unmar kujur atau tai itu anak tinggi tak jubi tinggi masih di 1000块kujur extra itu欠每关什么叫做鸭蛋？你董凯祥，出来的董凯祥那个祥是错了哈，那个祥不是飞翔的翔，是平安祥和的祥。目前看到的错误，第二个错误。好，kemudian cara thinking habis penulatan itu takuru atau terorau punma kujur itu ada atau rusak puluh. 好，他出马哇，他uri sisiran o tadi lah lucu. Itu kai di pengumuman 长老 hari paurugan di Buya Yun 姐妹 hari ta supui na sisyo imajuan di ta buka sepata kayang pura-pura atau ita karan paketua sepatah puluh atau sepatah berat. Itu ada kicauan bentuk训练 di Muni Busia di Kemajuan Batu Taritin. 招待不是总务组。好，大家厉害。一起公民，马蒂亚雷倩，dari mau di Cengkuing benar si Cudi. Ni kami batia rala dia tiga balas di pengumuman 长老hari hari hai. Saya kami batia mabali西语姐妹的家di babali si Cudi 持修梅指示。有kami batia kulibai batia 李永斌长老的家里di Tupuran Juru hari Tupuran Curubu Durapirap 谁学长老好 Bukumi Matia Pakdabai Itia Kaketikan di Surah Bukusi hari Parihai itu cua mereka ma hitong di akal dari mereka Matia Yesume Babali Yesume 姐妹的家里 di Muni Bukusia di Ibu Sensengan. Dapat sunawata saya 22号的礼秋 hari pertama Juli 9点半的 Juli di Muni Bukusi
期待pertama pada 9点半di Patagal 叶灵节执事。Acara pengurugan 6点半di Mudik 真元城执事。9点半di Lujen 胡雅云姐妹。Acara di Patagal pada Ginting di Lelera 林志明执事。Acara di 周报报告di 冠的长老李永斌长老。Pasusanas pada lihai acara kemasukan senai mabana bawa ala layan. Hari pada kota 县司的senai bawa ala layan muda. Acara ingkong di bawa di 九鲁小丽霞长老。插花第一组。Hari sumupota sisiu di mona masuk hari sumupota sisiu di mona ngabupai hari sumupua mereka 年轻人。招待服饰，刚才星期三的跟星期日的是一样的哈，总务组。好，主日学，你们再来一段第二组。分享感信息的陈美惠姐妹。马里嘎西西的鸭子堤真元城碧琪安高礼节。然后下个礼拜的清晨祷告会那瓦布隆安印度尼的董文桥执事的不论的执事的怎么处打木。然后今年团契的安排。这个你们要自己看哦。好，大家是过尾出3月份的金句。你们在哪一段诗篇第46篇第1节？上帝北赖，上帝是我们的避难所和力量，是我们患难中随时的帮助。阿兹玛斯马瓦纳巴嘎迪拉克曼嘎布阿达比丘。Mabana lo beli lo serapakai liter cukai macam-macam。好，报告事项，下个礼拜acara subuh-subuh nasi pada pukul 12 itu 17 27 senai Tete lusa pula tu itu ada cacarakan itu 31页到32页，这是星期日的起英文。好，第2项，laki lengua Pauli Petra mereka pilih会mereka jikai，makanya tuh大家都变胖了所以呢，大家的肉包都穿不下了，赶快减肥，做打力鼓舞，也帮助他们的有大家一起练习，那个有传承的意味。所以我本来在前面，后来我要推到旁边，让你们看到年轻的妇女最瘦的就是我们的会长啦，我知道这个不合群啊，好，也谢谢妇女事工部我们的部员长老的李小长老后来做请安的报告。有的时候我们都不知道妇女会在妇女事工部的各项事工，我们又不会去问，又不要认真在这一块，所以点不难来讲会长我讲，这个是一直以来的毛病大家很喜欢在后面讲说不知道事工部在干什么，每年都派了来请安，然后每年都是请安完毕就会忘记了，所以新的妇女们也要了解一下中会的运作不要3个妇女是一个菜市场，5个妇女是一个百货公司，大家就是很爱出嘴巴我们认真在这一块，大家一起加油。好，然后3月15号或者3月17号di Muni Busi Oliveka
台南林子类教会这个虹口地方的灵修我们常常去，主日学也去，青年会也去，展职也去，这个地方非常的不错的地方，这里也可以提供住宿。提供来跟来个旅游家庭都也可以在这里住宿这个地方非常的不错。好，为他的路程来带导。3月21号星期六，兄弟施工部这个礼拜的星期六换那个兄弟团契了。上个礼拜昨天是青年团契，比尤马教会非常的忙碌常常都在办理宗会的各项的什么干部造就或者是一些研习我们也为这样子的兄弟施工部你们安排的弟兄们能够在路程上能够平安。好，3月22号星期日di Sulawesi那个平山教会参加主日礼拜的别领会讲师。第6个等一下再讲。好，那所以3月22号的整个礼拜的主礼才会是我们的约会教育牧师因为我们的总牧师不在。好，阿妈是讲嘛说这个的一段的引领。好，我们的组长有要补充报告。好，我们是长老。中年团契下一个礼拜1到3月份的庆生会，请穿背心。好，大家平安。大家来往会长，大家kita rombongan处理是会长大家生日。Muri yang malukan蛋糕pemalian那么巧余力，要不然你们都不吃努力的，都有事那我就想办法买了好，大家周报有一个是那个李浩成的号好像写错了那个一个天一个日一个天没有你们妇女会等一下才照相，不要急我刚才跟你们在照相。我这一次参加妇女主日，部员来讲的最清楚的是李霞。以前妇女会来的时候都不知道你们的事工是什么，今天我很清楚喽。原来我们妇女事工部的工作是什么？还是马斯瓦拉查巴马的地方还是那个做那个什么？这个是不简单现在妇女会太厉害了我原来才清楚他们工作这么样的繁忙，这么样的多。好，还说把妈妈打受难桌，啥不是马老你马家的他把酒了给我，还说打受难桌从3月30到4月5号是复活节，4月30号礼拜一，还说打病人不错差别，kita kaku bumi awal di Pusensingan，第一天3月30号是第一组。也就马奇给老的阿卡西人第一组要有一个人出来见证，不能超过10分钟见证不能超过10分钟。很多把就把那时代对打，阿叫你不是刚打抓阿巴的路不米秀。3月31是第二组，一样要找歌还有见证。4月1号是第3组。4月2号礼拜四，我的西山西给的，3周我不是在做修改，2个周的神奈是教会诗班，跟我们第5组的家庭礼拜，所以第5组也要准备。4月3号星期五，受难日那一天是我们第4组要处理我们要有人来做见证大家。说礼拜4、礼拜5我们都有奉献礼拜4、礼拜5都有奉献。好，的复活节，大家了5点半，赶快在这里综合球场，就天主教前面那个综合球场。7月是青年会负责，青年会会长不在，副会长不在，有好，是青年会负责
当然要拜托妈妈他们帮你们做哈。啊，主要加饼干的，主要加可能卖是60块一份哈，要120份。那个鸡蛋是要20粒。cuma ni tu ada sunan su tujuh saat kita kaku kumi no katireken udah padul udah kasnai ajo di angkasi udah kapingan datang saja pas malam kai muni boksi urang macawa ki pusen singa. Cuma teorin gimana cuma kita kati palas 我几星姐妹在我们当中，那话罗马蒂亚湾大概那毛玩呀妇女主日里过得说不太好喂，所以今日kita wali tema doa mali-mali ko takiliwa kat masih mali kiokai. Sano machuo no sonia tare kita 各族的族长当然我们第4组是高春花姐妹哈，那个只是，你就说哎呀。还穿那么上的西饼带就是我们的这个面包叫kita na rumoko ja kapukumi ijo ja Canada kita pengalaman udah na tenwa de sumana alwan tua takidi wa pernah terke kati cincin是一个场合叫teori luta tatia na macho mai去majai Taugado 就是里面的话是给我的家里感恩大家kita kebetulan mali-mali atakiliwa kapula tikna na kita jalan kalau banyak kita wali tua wala ka malwa tanujan tua kiliwa amin jauh-jauh 东港，我们第一件事情为我们台湾妇女中会的施工部的部长，第62届的部长他第一次上任，他很紧张，我们为我们部长还有我们所有每个部员来做带导，让他们在做任何一项事工的时候都能够有信心、有力量。第二个，为我们北岳妇女团契的每一个姐妹，我们身兼多职，不管是在我们的工作、我们的职场，在我们的信仰服事当中，为我们的身心灵来带导。第三个，我们的世界公导日的带导国家是我们的奈及利亚。那我们知道奈及利亚是一个非常困苦贫穷的国家，在所有的妇女的姐妹当中，她们很容易因为一些重担、困苦而失去对上帝的信心。我们为这样的事情来做带导。好，阿里讲是哪里？
满有怜悯恩典的主上帝，谢谢你，在我们生命的黑夜，愿意聆听我们的祷告，也愿你赐下你的平安在我们的心中，也请你帮助在中会及教会的妇女，在事工上，以及每一位姐妹的身心灵，能够持续的有爱心、有信心，在坚持、在建造神的国度，寻求你的心意。愿你喜悦今天姐妹们的摆上，我们也特别为国家奈及利亚的妇女们，也愿能够对你重拾信心，也在他们的国家也能够是带领人从黑夜走入光明。主，谢谢你。Anya inuli nya sin talamu sanya pagogaban tanusun ulasun nalamanta atuanya inuli pinakatongadan noanya malalay ati Yesu Kristo. Amen. Amen. 颂龙，那一段是整个这个里段是那250首，在这里的马布拉。大家平安。好，这个时候跟你左右两边讲说，有你真好，耶稣爱你。有你真好，耶稣爱你。有你真好，有你真好，有你真好。今天表现真好。你的那个怎么没有？干嘛讲的那么好？哎呦，不要这样。对呀，真的。好。只是唯一的缺点就是我们没有空，对，没办法空。81，感谢主。好，那我们感谢今天为我们做花环的婆婆韩兰好姐妹，为我们跟牧师还有我们的妇人感谢主。好，要叫主为我的辈分。好，等下妇女会到台前大合照，然后今天要留下来，要聚会，备有午餐，不要跑掉哦。